Ikong Magdalene Sokmi Maulong ibadai kertong yakon election MLA Arhajar Arpulai nanong po constituency daga jing tresitom ilanang lakban penpo yiki kampen roy hanong po constituency hakabah nin ke step kata hakakat para tarik Januari Arhajar Arpulai ilala ban ay ka wokordar ka basyong dor hadu sau po arlak Henry po Arhajar tengka hakasyonong puranggang hamarngar syaka eco friendly crematorium jong ka saukur crematorium committee ka bakentup yiki sau telikikur kata kakur binong kakur damblong kakur majong giri bat kakur pamba kabalong na kabantaban sina ya kecika thang breu habawan kijingja baklat no jong kipara sinong para thau ha kene ke juga singi ikong Magdalene Sokmi molong ila ru banati ya kisuki bat keduli bukot lan ke Godrej syaka sinong purangkang bat syaka marngar sports association nalor jong ikong Magdalene Sokmi molong ha kene ke singi lai don lang kinong ilam jong parti NPP nanong po blok kinong ilam jong ka raj marngar kinong ilam ka raj marngar development committee bat kipajba nong sinong ka sinong marngar làm kỳ bây giờ thia haka ken tiền cái jing bom laกับลักกันอ้อยเทียไอกีดิบุนสแนมฮันเรย์งาสูดับแต่กับจิงกแมนกับคราวยากับงายโยบันวันยุกจัดหากจุกปัวบันวันระยากันนี่กับ work order นักบรรดากับ eco friendly crematorium กุมบังอิติบงิดอนลักนิยมกิตันไรกิบะเพรงิดอนลักนิยมกรุกมงิดอนลักรุกมสุดรุกมชอร์kamu kadam kakanya kakriam tenrengi snow don bok bengiyo kinong yalam ki jongi hamtai ki bamdon kakentin em kendiat ngakwa ban pasat jingmot shapi haki benai ki baladep lingba ka jingwan kendu jong iba robertus mahajong bakatim namshim lakalet ki por ngidang itu tang ni pade itu bha kelong tang iwat isin baar balai yo banyak kendu ilapen snow ka jing e bat kumta nakaliang kajonga ngapsim la syong thai ngalafun yu DFO ngalafun ru yu minister in charge of the forest Sir James Kesang ma ya kabangi yo ban pensngo ya kan kajing e para kaju karukom nga ai ka burom ru I para jongai ba Jason S Molong ya kabangi la yo ban yamir jingmut ngiyo pat banyak ran nakapor shikapor nakabanta kani kakam namarhang tay ha umsning ru ngilayo e ka sanction order na kabenta ko umsning bat kanong po kalong prapusan lak apusan hajar news pa khandai puar ngasgo ban ong yepi kaburom ya ublay ya kabau penla pat yang akum kalong kemi balik tiet jingkhang nga thai chief minister te habau yo I ye kilong kapa dong to ap shi ap handai kilong kemi tu thaj banya bunia mo si senlet si senong sa kani kadai ka kaba ngila ang nuat naslam kadai ka parti ka bahikai yang iban buram yiki beret pat bat yiki bahaya pat ka parti ban syem salon sarlang ya ka jing it mar kaliang ban buram mar kaliang ka kenting em ka bangdon hak syimtur ka jongki ngidon kam de kisur ngimdon kam de kisur ki bajam hande ngidon kam de kitien ki ban kedan kam jam ki baro ladu mensiem di kinong yalam jong kamarngar namar hakajingya lenti ka jongki ka syusa kut kumjo kendiat ngakwa ban ong yepi umdon batiet jingkhang umdon baliwa na kowe ka miet namar yaladi sngo swai ban kit ya kalingkor ya ka ba kinong yalam kila benshat